Bulavinaka, I'm Nico Mbalnroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about in Mbula FM. Set up. Nadango Leonard Tulip, au what you to go and buy, and the Talita na parang ng Mbula FM, balitin na bantuan na sir. Mbula FM, number 2 en seri. Ni sambulu binaka se koyongo na boleleka ni nonde tukutuku na bongende indai kama yabu na mataka ni kuwa na bolauni ya ena sitoa ni Jax Mainandi toka ni sitongo ena ngoni sala na Baker Street ka laki toki na kama ngo ena beibale etoka sana sa sanga na matambosi ni daumbo kumbuka membokoda na kama ena sitoa lebongo rauta ni ono na leuni bonua era kauki bal nimbula ena buku ni kama ngo ia sianga nindua e bagalengai na nona mbula to manitiku na ngaunongo na bebanganga ni tambani obisa ke inandao mbokumbuka sabagaroti be yamosi randonro ndua nandao didi baka na songo ni bagarita kibukubuki sana fashion mena so mai tinno ndolondola wana bunilawani Fiji Fashion Week Ellen Whippy Night rongodhi na matebelewe lebu suba ni abagarita ka sone tukutuku ni bebagadadani o Randon Robe Night ena mona libiliba sena Facebook page wanditaki ningone mataini totongi etawe na nondo bonua ena buku ni bebagadadani ena mona libiliba ersa kerkertiko na bagitiko na ngoni sala e Kashmir melotoka ke rawan induna sitesi ni obisa se police post mena toka tikiba na itikotiko ngoe salamuriti ngana kena tumbutiko na beka wakandomo mbula e ado tiko ene tiko ngo ia waretana ngusuni vosi ni obisa ana ni soro ni siang ni ndua ni tukutuku ese wakanditaki na ngaunongo ia esa wakale butaki nga na nonra enrabi na obisa ene tiko ngo kinangito sa kadibaka na doni babulidi ni timilo ya vitu Gareth Beiba na edhan ranador ule tinika ba erna mata teki kenda tigani ena sotsota ni Wellington kena Sydney Sevens Wadore bana Beisau o Beiba ena nona timi karotona mai lutu o masivesi nda kuanga e mosi muleborro waise na dhungu ke chosua bidhi raume dingitaki karona ngito tiko ene mateni ngauna o mesulame kunabula ke nadhanieli lamba ia ene betomani talitunga na kapitani ni timi ni Fiji Babas amenoni na sila ke Alfereti beitokani dingitaki telengao pati morabo bo ia ena kapitani taka na timi o sea kolinisau ena badurtigo na sot ni Wellington Sevens ena bagarowai mayongo viti rona sota ke na timi ni Australia ene mateni ngito bagatombu ni boe tini kabana miniti metini na kaloko ena mataka ni Singapore wai karua ni ngito bagatombu ke na timi ni Chavani ni 72 ena tini miniti na ikaoti ni ngito bagatombu ke na timi ni South Africa ni 75 ena tini kawalo miniti raun na sarabo na sotsotongo na FBC TV rau telangani na rongoda na kambura kiningito na ibiti na Radio Fiji 1 maidha bekiri na bagaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri rau ni onasema na steseni ni Mbula FM kena Radio Fiji 1 ni bugading vinaka sa arnayanda oya wo chonen rut kele bai buni moli rakira sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1 dolongali baga penenu makaya machona belantari watu ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai bichi oya wo labini ya nambuli mana simba ondo talita kana Radio Fiji 1 nalango police matawalu susungemba ang bulabat mai Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN